waktu hatiranan. Alhamdulillah, yang kita miabot pa waktu na ito ikarwa. Anjari waktu ini, suko singgur mulia, kalasahan, kamo hindi merkat, utang yung patumtum. Waktu ini insyaAllah rinak magpalugay. Pagko inggur mulia, pwede narugay ka Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Bal yatafaddal siyadatuhu masyruf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ingganap pangadjian amin masi-masi kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na tuud habong asin pag-iman. Yammalan sin bariman usog. Iban sin bariman babae. Mga kakasi sin Allah Ta'ala, in pangadjian na to ayat Suratul Qasas, ayat ikakapituan. Adapun yung pangadjian na to di ayat ini, pamaugbog si mga bariman usog, iwan bariman babae. Unin pamaugbog nila yan, wala sila miutas. Daing ha kalam si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iban daing hadis sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Biadin indagbus sin pamaugbog nila yan. Paalman sin Allah ta'ala, wa huwa Allah. Yahan bariman babae. Daing hajaman na kauna. Sambil pajaman ini. Di mapinda in pamaugbog nila. Hakalam sin Allah Ta'ala. Iban ahadis sin junjungan alayhi salatu wassalam. Wa huwa Allah.
La ilaha illahu. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan sa bunal-bunal tunggal da siya. Dia din ang kawasan niya yan. Lahul hamdu pil hajantong nila, haswara nila, iwan hahibal simpito ang gauta baran nila. Lahul hamdu pil ula, siyara tunggal in pupujihun di dunya ini. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allah Ta'ala, tumtumun taniw suratul Fatiha. Panagnaan hilapal taniw. Tuju pa Allah Subhanahu wa Ta'ala surah yawn. Puasin pagbismillah taniw. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In maksud niya, intu punda pujihun. Intu punda pujihun. Singkatan mamumuji. Amunain ipun niya. Tunggal da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, mapuas dahil nga Tuhan taniw Rabbul Alamin. Di kita niyo manjari mamuji. Ingkatan pupujihun. Intu punda pujihun. Amura in mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila intauri mamuji pa Tuhan, di mamuji jantung niya, di mamuji luap in suara niya, lapal-lapalan niya, iban sinpito ang gauta baran niya, na kita na kamusim manusia masa na to ini, maglaggo simbaran niya, magpapudji habaran niya, magbaita sindayaw simbaran niya, sin suway harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingkatan tupun pujihun. Amunin nagpapanjari kanila. Dahil nga sabab yan, palman sinallahu ta'ala, hakaiwanan ayat, wa min rahmatihi, dahil nga mga rahmat sinallahu ta'ala, maun kanila, wa min rahmatihi, ja'ala lakumul layla wan nahar. Pia panjarihan sila sintuhan para kanila al-layl dum indum tigidlum. Bangkitan ini wala nagbuhi lahit tigidlum. Nahisiyo in makawasayan. Napatigidlum niya ingkatandun niya sindum. Min rahmatillahi alayna. Rahmat sinallahu Subhanahu wa Ta'ala kato taniw. Pia panjarihan kita niw rum. Indum tigidlum. Hipagguna simbaran na to. Simmata na to. Simpangdungog na to. Dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatin dumiyon. Dahil nga sabab yan habulan Ramadan. Napakay na to in rahmat sindum. Damikyan napakay na to in rahmat sinadlaw. Ja'ala lakumul layla wan nahar. Wayroon mahakawasa. Uspusun na si manusia in kawasa nila. In intelligent nila. In scientist nila. Lapayon nila pa'y malaikat. Magpatabang pa sila katan. Pia panjari sintuhan. Wayroon makapapanjari dum. Iwan sin adlaw. Indum tigidlum. In adlaw masawa. May tapia panjari sintuhan indum tigidlum. Litas kunupi. Hipagpauli taniw sila ul taniw sinadlaw.
Paghali-hali sindum, tigidlum, ipagpauli, sinlaul, sinadlaw. Nabihawon to, hindi da kaulian inlaul. Inlaul nila sinadlaw, di da kaulian sindum. Inlaul nila sindum, di da kaulian sinadlaw. Apabila ri makadha kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, di nila pa kayon impamuji pa Tuhan sindum, di nila pa kayon impamuji pa Allahu ta'ala sinadlaw. Litas kunupi, hipaghali-hali nila. Biyan into punda pujihun singkatan pia panjari. Aula-aula na manusia. Tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala. In langit, in gumi, in dumi ban sinadlaw. Namumuji pa Tuhan, miya magad sing kabayaan sinallahu ta'ala. Hakuti ka manusia, apabila sila rin nila akaruning kabayaan sinallahu ta'ala sindum, di nila akaruning kabayaan sinadlaw. Nalupas sin rahmat. Nalupas indayaw sin pagtug. Nalupas indayaw sin paghali-hali sindum. Nalupas in rahmat sin Tuhan adlaw. Wala nila ramisan liyawag. Pamsupi manakibiha. Paman sinallahu ta'ala. Pamanaw-panaw kamu. Pamanaw-panaw kamu hababaw singgumi. Maglawag sin rijiki niyo. Ada punin suku sinyawalihan, papaus-usun kita niyo. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabikul khairat. Paglumba-lumba kamu himinang sinhinang. Apabila niyo mahinang, ampunun kamu sintuhan. Apabila niyo mahinang, maglasa kamu magkahi. Naglalay-lalay manusia. Kapag lalay nila, kaya sayuhan nila kubul. Kapag lalay-lalay nila, kaya sayuhan nila, hospital na sila. Mga kakasisin Allah Ta'ala, walitabtagu min fadlillah. Kaya panjari sintuhan indum tigidlum, hipagpauli sinlaul sinadlaw. Na wala na komisan liaul. Wala kau liaul na mudji patuhan. Liaul manusia ing kamatauran nagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, di kaulian in laul nila. Na, walitabtagu min fadlillah, supaya niyo madawhat, supaya niyo lawagunin rahmat sintuhan, di makajari magtuy-tuyan halom simbay mo, sa hinangaing sabab sinikabak mo. Wala'allakum tashkurun. Paman sinallahu ta'ala, habat supaya sila manghinunggaling pagsukur nila, manghinunggaling pamuji nila, pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak ka po, aula-aulan hajaman na to ini magkagunahan kita niyo. Kanu-kanu adlaw yaon, in coronavirus, milyonan ng patay dunya. Kaya lupahan sintaw impatay, simbuno na kauna, milyonan. Imbuno hikarwa, milyonan. Inbuno hikatu ini, 2 milyon. Sa imbukun buno, kaya lupahan sintaw, 2 milyon impatay ukun buno. Unim patay yan. Miyatay na inatay nila 7 patuhan. Miyatay na inakal nila 7 patuhan. Maita, wala nila, iyagading pasugpatan nila 7 patuhan, insuko sinyawalihan nila, daing hataas, insuko sinjasad nila, yari hababaw singgumi. Taniyo mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, hadlaw susun.
Tayo gining parmansintuhan, bang unin, jumatuha mga tao. Wala nila napakain rahmat sintuhan sindum. Wala nila napakain in rahmat sintuhan sinadlaw. Parman si mahasut si mahatinggi. Wa yawma yunadihim. Fayaqulu ma ajabtumul mursalin. Adlaw yan, papanawag-tawagon na sintuhan, manawag-tawag. In mananawag-tawag, fayaqul, ma ajabtumul mursalin. Uno na, intiyay niyo, hapiara kumaun kanyo nabi wan rasul. Piaraan ta kamo nabi wan rasul, iuno niyo na. Tiyay niyo rendi amaun kanyo. Wala ta kamo palman sintuan piarahan ordinary tao. Piarahan ta kamo tao sa rayaw-rayaw. Labi aw lahaw mataulihan. Piarahan ta kamo sa rayaw-rayaw tao. Tao marayaw, nag-recognize kanya marayaw. Tao mangi, nag-recognize da kanya marayaw. Pahal ajabtul. Nauno yan. Iyagad niura ka impiyara kumaun kanyo. Piyagtaatan niura kayan. Mga tuan. Unin sambag. Paamiyat alayhimul anba. Yauma idin pahum la yatasaalun. Napung impalsugpatan simpito ang gautabaran nila patuhan. Na, way na makayan pa kanya. Sabab kaya ingatan nila riha dunya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ada po ni mga sila naginang pamarayaw. Piyagtaubatan nila, indusya nila. Nangayon na sila kamaapan patuhan nila. Nagsulot na sila in sila magkahi. Dahil piarayaw nila na impamarat saya nila patuhan. Piyagtaubatan, number 1. Piarayaw nila na impamarat saya nila patuhan. Wa amila saliha inikatu. Di nila na amalan ng kabayaan nila. Tumaga wa inamalan nila na kabayaan sintuhan. Paasa an yakuna minal muflihin. Sila na yan, parman sinallahu ta'ala, in magdapa-dapa, sin paruntungan dunya, iwan paruntungan hadlaw akhiran. Mga anak po, timapasing karayawanin na kaibadat, nagsadya sin pagdatong sin Ramadan. Nagsadya harum asrul awakir. Nagsadya sin pag-iig. Sabab maita, unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Ampunun na sinallahu ta'ala indusan niya na kauna. Saan yung mga tuwan? Imbita sinallahu ta'ala. Iampun ta na kamo. Iwan kiyakuwan ta na kamo. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma ijajtunibatil kabair. In Ramadan 2022 pa Ramadan 2023 wang kita niyo abutan pa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala panginduan at tubang man kita niyo abutan pa. Nakiparat na napapas na indusa dahing hat 22 pa 23. Tumarawa bang siyari himinang sindu sarakula. Apabila siya himinang sindu siya, bukon na papas, nagbalik. Kay mangi siya nagbalik, waliyazubillah. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, ayaw na to, tabunanin atay na to.
Magatay ra kita niyo malano tudyo patuhan. Ay niyo tabunan, ay natutabunan, inakal na to sintigidlom. Paagaron na to daha kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay nga sabab yan, mga anak ka po. Yari aun wasihat sin ama paanak. Kagunahan sin ama magwasihat ha anak. Biyata sin Allah Ta'ala sa taud-taud ayat. In subay tuud, in mano siya magwasihat. In mana sin magwasihat, mag-advise pa kaniya. In mana sin magwasihat, magpatumtum pa kaniya. Sa kalihamasan na to ini, in lala lang na magpatumtum pa ako. Ako pa'y nakakaun asin. Sa kalilaw na magpatumtum ka ako, ayaw tuan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Watawasaw bil marhamah. In pagpatumtum hikarayaw si mu'min buhi iwan patay. In pagwasihat-wasihati hikakusog sin pagtagipon patuhan. Hikakusog sin paglasa. In pagwasihat-wasihati, di sila malugi sin waktu nila harum. Di sila malugi sin waktu nila sinadlaw. Nayari tuanin wasihat sin ama paanak. May ta nakawasihatin ama yan paanak niya. Piagguruhan niya. Piangadjian niya. Naunin piawasihat niya, kaya pangadjian niya. Wa inni usika, ya bunay. Wa inni usika bitaqwallah. Ya kaulaw ni anak ko kalasahan. Usog na kababain na ka. Hipagwasihat ko kay mo. In suway tuod kita niyo magmabuka patuhan. Habulan Ramadan niya, uning pagpuasatan niyo, sinadlaw, pag-ibadat niyo sindum, ingan niya, takwallah. Takwallah haruah. Pag mabuka patuhan, kasigpitan, iban hakasanyakan. Duwaing kahalan na to dumatong. Kahalan na to masanyang, nagmamabuka da patuhan. Kahalan na to bukon masanyang, nagmamabuka da kita niyo patuhan. Puno yan, himihinang da kita niyo sindaakan, kiyukuyakan. Ivan limalayo da kita niyo sinliangan, karna bulka. Tumapuk deng hamulka, iwan tumangkis deng hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga tuan, imbiyeta sin anak, sin ama, paanak niyan. Hikarua, uno pembiyeta sin anak, sin ama, paanak niya. Waluzumi amrillah. Anak pulong niyan. Tutugiin da akan sin Tuhan. Pamipiin da akan sin Tuhan. Fi syiddati warraka. Malammak kau, hakasanyangan kau, hakasigpitan kau, pindakan sin Tuhan. Tunayan nagtitindog. Tunayan hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ay mo sadya tunayan hakabayaan mo, makawak na kau kasusahan, kasusahan di na matabang. Tutugiin da akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab apabila tiuturan sin manu siya akan kanya sin Tuhan, siya na yung kalasahan sin Tuhan. Apabila ang kialasahan sin Tuhan, pahati yung sin Tuhan yung kataan, piyapanjarin niya, kalasahan siya. Ini katuwasihat sin ama, paanak niya. Wa takhir kalbaka bijikrillah. Palanu alaw nin atay mo manumtum patuhan.
Nabihawon Tuhan, inti utom-tom sintang ginisan na. Palano inatay mo, manumtum patuhan. Uno yan yung panumtum patuhan yan, hikasan niyang singkabuhiwan kamatay. Imak pa intao yan ugarahan sintuan rijiki. Di pagkalumian inatay manumtum patuhan. Biyasin ibadat tanyo bulan Ramadan ini. Makuyagin dayahan, makuyagin miskin. Sabab, bang kakitaan na si miskinin dayahan. Kuhan na isab siya, sabab yaw na isabi makarihil ka niya, sin kakukuyagan niya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, nag-ibadat tim miskin, nag-ibadat din dayahan. Hiyap di day miskin, hiyap di day dayahan. Doon ha ini nahambuukin pangatayan nila. Bizikrillah manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intaunanumtum patuhan, mahugutin atay niya patuhan, mahugutin akal niya patuhan, mahugutin palsugpatan sinyawalihan niya patuhan, mahugut day sabing palsugpatan sin jasad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mahugot na imbiyad turagbus, inbungan niya magkasila sa sila, hantara nila magkahi. Ini kaupati na ginihanak niya. Istamsik. Wa'tasim. Bihablillah. Baugbukitod. Baugbukitod. In kabayaan sin Tuhan. Gunggong kau tuod halawid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, amo yan yung baugbog si mga bariman. Mga anak ka po, amo na yung kagunahan na to, hamasa na to ini. Ayaw kita niyo mutas, magbaugbog, halawid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapal man sin Allah ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala taparraku. Maita. Innal i'tisama bihablillah. Ya bunay. Nurullahi fis samai wal ard. Cahaya sin Allah Ta'ala nangalangit iban yari hababaw singguni. Cahaya sin atay mo. Cahaya sin akal mo. Cahaya sin nyawalihan mo. Cahaya sin pito ang gautabaran mo. Dahil nga sabab yan yung bariman, usugiwan mariman babae. Bang sila man, nauring habay harap pa masjid, aun pagbasahon nila ruwaa, piyang hindua asin junjungan, hindu kato taniw. Unindua yan, Allahumma ij'al fi kalbi nura, wa fi san'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an fawqi nura, wa fi jami'a mali nura. Piya ngayo niya sahaya katanta. Muadto mga anak po. May taan pa siya makatangkis ding harapla. Ding nga kasala. Ampa siya makatangkis ding hapang ligap-ligap. May ta, al-ghaflatu dhalamun. Wal kasalu dhalamun. Pamahil-pahil, iwan pagliso-liso, katigid luman. Dahil na sabab yan, apabila tigidlom na natay sintao, nakita niyo na magpapasyal yun pa luwal bukum marayaw. Manjari kita niyo magpasyal, manjari kita niyo mangita-ngita, sa tiugila sintuhanin suway na to kitaon. Tiugila sintuhanin suway na to pagpasyalan. Di manjari ka mainusanin dayaw sinang ta. Sa gaman, gumanap. Uno penwasihat sin anak niya kaniya. Inna zahalata dalalatun. Ya bunay, ya kaulong ni anak kalasahan.
tumtuma ing kaawam, amin di mo ingat ni sulat, piara kay mo sintuhan. Amo na yung Quran, iwan sinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ing katan hinang mo, ayaw pari laong, in laong da, misaning kurik laong da. Maita, sababing pangita mo, kurik. Sa hatulan sintuhan, laog da. Al-jahalatu dalalatun. Ing kaawam di mo ingat unin sulat sintuhan maun kayo. Ing kataan hinang mo laong. Hinang laong. Sa kau magpabayad, hapyag hinangan mo laong. Sa kau kumawa tungbas, hapyag hinangan mo laong. Ada punin hinang, miyagad, ihdina siratal mustaqim. O Tuhan namu, patudjuhan jantung namu, patudjuhan nyawalihan namu, patudjuhan pituang gaw tabaran namu, huminang sindaakan mo. Biyasin mga kanabihan iwan karasulan. Amu yad tingkugdan. Amu nanin tao mataud alta, di magkaubos. Maita, in uyum niya sarak ka, in pangasit niya sarak ka, Indayaw sin pamayhuan niya sarak ka. In kabtangan niya sarak ka. Itaan yung mga tuwan. In tao marayaw kasuddahan. In tao marayaw addat. Amuanin tao hadarat sintuhan. Di pagkaubusan sin. May tayad tuli pagkaubusan sin. Sababing magdirihil Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, dayaw kasuddahan. Uno, rin siya mangiin tiya tao niya, rahmatullahi bil-layl, wa rahmatullahi bin-nahar. Jikrullahi bil-layl, wa jikrullahi bin-nahar. Ta'atullahi bil-layl, wa ta'atullahi bin-nahar. Taan niyo mga tuwan, na mura-murahan, bangmayan kita niyo, yan pun iban miyaap sin Allah Ta'ala. Ibadat taniyo sinduman sin Ramadan. Iban sin adlawan sin Ramadan. Bihaun ubus na in Ramadan. Na ayaw na to lubuhon. In karayawan na bangun na to. Tagaman parayaw na to insya Allah Ta'ala. In kaagi na to mag-ayad. Amin pag-ayad kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ajaban nar. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.